салом тамошобинони азиз, айни ҳол мо дар театри ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов қарор дорем. Имрӯз дар инҷо дар доираи фестивали ҷумҳуриявии Парасту 2025 намоишномаи тангои ҷиноятӣ ба намоиш гузошта мешавад. Мо дар доираи ин намоишнома ба шумо гузориш пешниҳод мекунем. Моро ҳамроҳ бошед. имрӯз 15 апрел дар доираи фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии Парасту 2025 дар театри ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов намоишномаи тангои ҷиноятӣ ба намоиш гузошта шуд. намоишномаи мазкурро коргардони овозадори тоҷик Ватандор Шеров аз рӯи асари Эгон Раннет ба саҳна гузоштааст. намоишнома ба мавзӯи доғи рӯз бепарвоии волидайн дар тарбияи фарзанд ки боиси ба роҳи бад рафтан ва ба олами ҷиноят афтидани насли ҷавон мегардад бахшида шудааст. вақте ки фарзанд ба роҳи бад меравад ва падару модар, ин беаҳамиятии падару модар аст, яъне ин проблемаи актуалӣ аст, на танҳо дар гӯем он мамлакатҳои дигар, дар мо ҳам низ ҳаст ки вақте ки мо кор талоши кор мекунем, зиндагиро пеш барем, мо дар бораи тарбияи фарзанди худ фаромӯш мекунем ва ин намоиш алал хусус барои ана ҳамин рӯи саҳна тайёр шуда буд ки мардум бубинаду фикр баравад. яъне ҳар як намоиши саҳнавӣ ин ғизои маънавӣ барои ҳар як бинанда ҳаст. аз он як чӣ меомӯзад, барои худ мегирад. ва ман дар нақши модар будам ва бисёр душвор аст, дар ҳақиқат душвор аст ки модаре ки ҳам бо шавҳарашу бо писараш яъне дар байн мондааст ва намедонад чӣ кор кунад ва дар охир хулоса мебарорад ки бояд дар ҳимояи фарзанди худ бошад. тавсия медиҳам, марҳамат карда, лутф карда ба Театри давлатии ҷавонон ташриф оваред. нақшҳои асосиро дар тангои ҷиноятӣ ҳунарпешҳои машҳури театри ҷавонон Муҳбайкар Ёрова, Маҳмадсолеҳ Шарипов, Фурқат Ҷомизода, Ғаниҷон Олимов ва дигарон бозиданд. тамошобинони сершумор ки дар байнашон устодони санъат ва ситораҳои театру кинои тоҷик низ буданд, ба намоишнома баҳои баланд дода онро бо кафкубиҳои бардавом тамошо карданд. аз фурсат истифода бурда мо назари чанд нафар ҳунармандони машҳури тоҷикро ба ин фестивал пурсон шудем. چی بهتر میشه از اون که یعنی آدمایی که در مثلا برای برگزار کردن جشنواره پرستو زحمت کشیدن و ما آدمای تئاتری از همه پیش من چیزی بهترینه که همین آزمون داره. من خیال میکنم دیداربینی است. اولا یعنی همکارای ما از همه گوشه کنار وطن عزیز جمع میشن، دیداربینی میکنن، سالها ندیدگیشان غبارشان میبرارن و بعد باز هم در قطار این کارها نمایش‌های خوب پیشکش میکنن. من برای خودم، برای همکاران و برای مردم تاجیکستان چنین یک همایش بسیار زیبا را مبارکباد میگم. هممون در این جشن، این پرستو مبارک شد. واقعا هم این فستیوال اهل هنر رو به هم میارد. ما با هنرمندان، با چهره‌های اصیل هنر و فرهنگ و صنعت دیداربینی میکنیم و شاد میشیم که از دیدار همکسبان خویش بی‌نصیب نمیمونیم در این فستیوال و با محبت و با صمیمیت ما همدیگر رو به آغوش بگیریم، زیرا این جشن پرشکوه هنرمندان است و در صحنه هنرمندان برای نسل آینده ساز، برای جامعه نمایشنامه‌های خوب و دیدنی را روی صحنه می‌گذارند. به خاطر دانستن فرهنگ و تاریخ و تمدن، به خاطر ارج گذاشتن به این ساحه بسیار مقدس صنعت تئاتری، بهترین نمایشنامه‌ها به قلب تاجیکستان دعوت کردند و فکر می‌کنم که امروز مخصوصاً تشریف اعضایان حکمان از خارج کشور این باعث افتخار است برای ما هنرمندان تئاترها، علاوه خصوص به هنرمندان تئاتر مضافاتی، زیرا از هنر ما، از فعالیت ما نه اینکه منعقدان تاجیکستان برخوردار میگردند، بلکه منعقدان دیگر دولت ها از قبیل ازبکستان، روسیه و قزاقستان و مهمانانی که تشریف آوردند در این فستیوال و بهاگذاری میکنند با فعالیت هر یک هنرمند و هنری هر یک هنرمند و فعالیت هر یک تئاتر و فکر میکنم که این اقدام شایسته و
وزارت فرهنگ که دعوت کردند این منعقدان ساحه تئاتری رو از 3 دولت دنیا، این برای هر یک هنرمند شرف بزرگ است، مخصوصا برای تاجیکستان عزیز ما شرف بزرگ است که مثل که این فستیوال در سطح بین المللی میگذارد.